Right, ezinye ke zithinta ukubuya ke kwakho uNosipho esimazi kakhulu ke laphayana ke kulona uzalo. So last year masikhumbula kahle uNosipho uye washiya kuzalo ke esiyoqala ke ukusebenza ne Generations at the Legacy. So udaba lolu esilithola laphayana ke kwiphephandaba ke elihamba phambili kakhulu ke okuyiso lezwe la khona ke kuthiwa uNompilo Maphumulo laphayana ke simazi ngoNosipho ozakhele ke udumo kakhulu ke kulona uzalo ke uzobuya ke kulona ke lo mdlalo ke osahamba phambili ke ngokwezibalo ke zababukeli kuona ke SABC1. So lezi ndaba ke eziqinisekisiwe zaqinisekiswa yiloyo ke oyisikhulu ke sezokuxhumana enkampanini edidiyela wona ke lo mdlalo ke igama layo ke leyo nkampani ke iStained Glass uyuvoni ke okwaze ke uqinisekisa lezo indaba lezo. So uthe ke bajabule kakhulu ngokubuyela kuka Nompilo kulo mdlalo ke osakazwa laphana ke kwi-SABC1 phakathi nezinsuku ke ngawo ke u8:30. So ukuqhubeka bafethu nalo lolu daba laphayana ke ukubuya kwakhe ke uNompilo noma ke ngizothi ke uLothi nasithi uNosipho one way yabo. So kuthembisa ke ukugcina ke ababukeli ke belokhu ke belangazele ukuthenini ke bebuke ke iqephu ezilandelayo ke njengoba ke ezoveza ke noma ke ezovezwa esejele ke yena ke lapha uNosipho ke useqalile ke ukushutha ke eshutha nawo lo mdlalo futhi ke sesijahe khona ukuthi ke sibone ukuthi ke kwenzakalani uyabona. Ababukeli ke nabo babona ukuthi ke umdlalo lo noma yena ke uNosipho ke ubuya nani ubaphatheleni. So uhambe ke lapha kulona ke uzalo ngonyaka odlule njengoba siye sasho bafethu eshiya ke kuzalo ke khona ke uNosipho. So wayeqhunywe ke ejele ngokuthi ke abulale ke umyeni wakhe ke uyabona umfundisi uGwala. Siyakhumbula bafethu la leso siqephu leso noma leyo scene leyo kwenzeka ke nje lokhu ababuyeli bozalo ke bese becala ke ukwehla kakhulu ngokusho ke kwazo ke indaba lapha ke ngesikhulu ke isivinini emuva ke ukuthi ke kuhambe abanye ke babalengiswa ke bawo lo mdlalo ke akade ke benohlonze bethandwa kakhulu kulona ke uzalo. So ngokwezibalo ke eziningi ezenziwe i-Broadcast Research Council of South Africa ke ngoMay 2024 uzalo ke selunababukeli ke abavela phayana ke ku5 million ekubeni ke iGenerations at the Legacy yona ke iunumber 2 laphayana ke ngezibalo ke ezilingiselwa ke ku4 million. So lokho kuchaza khona ukuthi ke cha kahle kahle ke noma ke izibalo zehlile kodwa lona ke uzalo lisakhomba ukuthi ke lihamba phambili kakhulu uyabona. So yeah kwenzelekile ke balahlekelwa ke ababukeli kodwa ke I think kuzoya ngokuya ke sinyuka isibalo ke sabantu ke ababukela lona ke uzalo. So kuthiwa ke kulindeleke ukuthi babe ngaphezulu ke kuka6 million njengoba ke uzalo ke bafowethu luke labukwa ngendlela ke eyisimanga. So kuthiwa kulindeleke ukuthi liphinde likwazi ukuthi futhi ke ligaine ke inamba ukuthi ke abantu ke ababuyayo kulona ke uzalo abantu vele ababethandwa kakhulu yabo ngaphambilini. So ngokwemthombo ke engaphakathi kulona ke uzalo izibalo ke zitatazelise abaningi bawo lo mdlalo noma ke ngizothi ke aba-actor kona lo mdlalo njengoba ke baze balanda ke nosaziwayo ke abacabanga ukuthi ke bayazi noma bayintandokazi kahle kahle bayathandwa ke kulona ke uzalo. So njengoba sike sasho okubalwa kubona ke iloyo ke owayisihlabani ke sebafana bafana nje siyakhumbula ulo uba lo coach lapha I think uNomvethe if ngingaphosisi uSiyabonga Mpele
Siyabonga Bhele, I think i-nickname le yes Nomvethe owayengukapteni wayo Bafana Bafana ngalezi ayikhathi. So noNeil Tovey ke nomlingisi ke uBrenda Brinzo Mhlongo yabo. So yibo bonke abantu ke laba abaye bacelwa ukuthi ke bezosupporta just because ke kufuneka phela ke isibalo sabantu ke sithi ukunyuka yabo kulona uzalo njengoba ke kade ke nokwehla ke kwane kwe-viewership. So khona manjalo ke kuthiwa ke umdlalo lona ke owuchungechunge osakazwa kwi-e.tv phakathi ke nezinsuku ngo-7 ebusuku i-House of Zwide ugqeme ke udume lwengozi ke besho kanjalo ngobani na isizathu ke ingoba ke kushiye inkakha ke yomlingisi ke laphayana ke ogama lakhe uVusi Kunene. So indaba ke zokushiya kuka Kunene olingisa ke indawo kaFunani Zwide ziqinisekisiwe ke yi-e.tv ngokwesitatimende ke uKunene useqedile ke kahle bafowethu ke yabona nokuqopha ke isiqephu sakhe sokugcina futhi ke uzogcina ke ukubonakala kulomdlalo ke phakathi ke nayo lenyanga yabo. So izinto zenzeka kwi-industry, it's entertainment, but then ke kuningi futhi okwenzakalayo abantu yabo, kuyehliwa kuyenyuka, kodwa ke ezinye izinto ke bafethu ke counter nemali yabo, imali amaholo abo. If ever mhlawumbe umuntu akasekho happy, then they move kwenye bemuvele kwenye indawo abantu la abantu abazothola khona amadlelo ahlaza. So I think ke bafethu ke nokubuya kwaNosipho kuzokwazi ukwenza izinto, kuzokwazi ukuthi ke kujabulise abantu, kuzokwazi ukuthi ke kunyuse ke ne-viewership yabo abantu, while kwelinye side House of Zwide yaluza. So guys izinto zenzeka, but then ke ngokuluza ke kwe-House of Zwide or ngokugeyina kuzalo, ucabanga ukuthi uNosipho ngempela uzokwazi ukwenza izinto zenzeke? Ucabanga ukuthi kuzoba mnandi since ebuya uNosipho, or ubona kanjani wena lapho? So guys do comment kwi-section ngezansi if you have anything to say. Don't forget to subscribe to Jeff the Soul TV News. Danko.